Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Umuntu wa kane mu Rwanda yishwe na COVID-19, haboneka abarwayi bashya 47. Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko kuri wa gatandatu tariki 11 Nyakanga 2020 mu Rwanda habonetse abarwayi bashya 47 ba COVID-19. Inkuru dukesha Kigali Today ivuga ko abo barwayi 47 babonetse mu bipimo 4,460. Abamaze kuboneka mu Rwanda banduye icyo cyorezo bose hamwe baba 1,299. Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko abo barwayi bashya 47 barimo 43 babonetse i Kigali, bakaba barimo abo mu kigo kinyurwamo by'igihe gito cya Kigali Transit Center. Abandi babiri babonetse i Nyamasheke, i Rusizi haboneka umwe, n'i Kirehe haboneka umwe. Abantu 28 bari barwaye bakize kuri uyu wa gatandatu, abamaze gukira bose hamwe baba 663, naho abakirwaye ni 632. Abamaze kwicwa n'icyo cyorezo mu Rwanda babaye 4. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko umuntu wa kane witabye Imana kuri uyu wa gatandatu yari umugabo w'imyaka 78 y'amavuko. Yiyongere ku bandi 3 bitabye Imana mu bihe bishize barimo umushoferi w'imodoka zambukiranya imipaka, umupolisikazi n'umusirikare w'ingabo z'u Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima isaba abaturarwanda bose gukomeza kwitwararika bubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Mu makuru yaranze umunsi, tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.